runtutane Landanyo rapuh runtutane Kidung keneng ngawur keneng kok
kopinya. Bagian, mới bị sôi, kadang sing bisa, aman sing bisa, aku bener. Ada. Lemesang. Pangseng pocol bener magamelan dan igalena nyandak ewah ajan probino puak kene gobane lana ngeke orang mereka nyong ke amun betina kalau bijok angel tuh lemah nyong wah cara sumati buat semut berkanyor dung ding oh bangkit lagi apa ketanya kopi susu beliang ragon itu di terus kan kong ini jatuh nih bilang kalian meseh sabun nih wah yang kene unduke nyen orang urusan gawat gumine bilang kalian meseh oh maksud kan kong kene setiap tabotan mau mesti tari beleganyur lah jangan nikah aman dua ke beleganyur mudah jadi pohon itu